Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kabul. Ka machine ka balas nakarpang ka bakham scam, kham step, kham klan, bat baduna bam umpnyang. Phone hagini ki number khandai hinyo saw not lai san lani khandai hinriu iwei san prasaw hinyo san hinyo. Meghalaya Powerlifting and Fitness Association nakakalay trik urampang arajar pausan kelapin tipat ba bahkan penelong yang third Meghalaya Powerlifting dan nika Geocop ra mauser kebazalong kat pundai trik urampang arajar pausan hakashnong umsning Ribhoi district. Hakaji keram ikilat pthai kubor treasurer Jongaseng ba Robin Khashandi ulong gajing penelong yang nika Geocop kelong rup kumsi benta ban kintiu ki kena elekai ke jela ki badan lagi sap bagi mi syakmat bani shimbenta. Ka association ka khot ka weru ikisam la shinrang makin thei ku jusmat ban kilan met na keleng gejela bani shimbenta syakani kerensan yakob. Kesengla pentip begitu ki bakwa bani shimbenta kin haban pendrung kerteng yalade dak besi ka pisasan spating ta limba ka online baron pediang ru ban register kerteng haga sengi penlong ya ka yakob. Very impressed. But di Putang jadi vice president juga, Meghalaya Powerlifting and Fitness Association. Jadi iwan ban kita ada powerlifting competition yang berlangsung selama 9 dari March apa musim. Jadi iwan tipe ini di kalender katanya buat untuk sedang semua pesan apa dulu katanya buat beliau March kali SBD beliau squad bench press pada dia Homai Jun in the squad competition getting into national dapat Homai August ini datang ada di competition August bahadin mo din nga third bench press pa morong posting Homai October but kawai ka national competition ni ang sinata ka develop ako Rio but kini kini bench press tulong ako Ariana kita jadi kalau jumpa juga itu mana kawai nang tadi bench press SBD kamu squad bench press tadi March nanti dia kini ka powerlifting mata nomor Melayu bah hapo ka Meghalaya game bon hapo ka is kasihil ki bon ki pejok lalu ko weightlifting haman ki game kala ka bon ki is kasihil tinga kerban ba kani ka jing benlong jungi kani ka powerlifting tu kadi ka ba ai sim kambun yaki kena sama kilat kani ka jusniu kilat na ba na kadi na ka sanction sai la concentrate di kani game ba kani ka game ka ba ni pele kani ka powerlifting tu ka ayon sim ni kena naroba hakat kam jam naman mata pakai kan beliau jam mandu ki kam kalau beliau kam ti andre hapo kidon ka sport ti ki sempat ia naga lem kam jam ti kidon ni bukan naga lem security naga lem ki guards ti kawa kongsan mata ngai iba nadu bangi nak belum last time ni pernah hapo show ya kenika bench press competition kalau bahasa biohol di keturun nilai siapa kipun sama kiwan syakbat wan nilai ya kini dia tapi ya tang nang mentaka ka weightlifting dari nang taka ni powerlifting kila long kila shift terus sya lalu bagi kimi ki pensiun ki kur bagi wan syak ni disirakan ban kabakongsan mentaka kan lomba mentau senang kali kasir ka banding kong bangin kentui ki kena retu ibadah kan kesenang lalu kasau sebuah ni kentu yaki in ada sini yaki bagian sim mentah kini kapal itu namun mentah mungkin nama aku selopi mungkin cakap belum kicin di kena mentah kelas sedang ban lens ini kilumpung penyilakan di mentah kanti ketika sian kapal ikon bangin kat yaki kun red di kena ibadah kasau sedang sebuah ibadah ban yakun yang ketika kapal itu kapal kita lain Tekniknya kali kebalikan ketika squat, kepala ketika bench, kepala ketika deadlift. Di baru akan ini kesini ke arah trik, kamu baru kini kikir, baru kini event ini perlu akan juga kesini. Ini bangin bu sini, anda ingin perlu bersih sini ben. Dia nama apa? Ketika
ka powerlifting hi kani bi full powerlifting kani bi kumta kani bench squat deadlift ti ya sakawai ku kalumba nertentu yakin mikmat jungi mat bagi kena nomor ba hapor ngi pha bani lekai ini kita porpo ngi pha national ngi pha bi ki shabal ngi lekai but ka result kumangala kren mucha ki bon baki kena ki nadu ki master category ki warna nam ka ya ka meglaya hi ya ka riba kita kunjungi ti menta ni kentu ba kinong ki khat jungi ru ki de banyaram wat nada ki wan ki kena kunuru nada ki wan barwan papan jinga rap shisha nam ta ki jila ka ban ketiu ki bakin lai ada jenjot ban ketiu ki kiri ban tur syakram ban no senyang be ki ti ban no senyang kan makin lai ada ka makin lai na ba give up makin pencet hem makin dan kita mensim ba oh iyo ke jinga rap lagi no ikmat ki wan syakwan makin dan be ta ke game makin testa be ki jinga ka sakawiru kani ka ba menta buat ba ya kani ka powerlifting hi ni man ba ni kale kai ka powerlifting buat ki kena kim chim serious na kalian ka uniform henry menta kati ni strict ya ki kena ba bolo ki bale ke bashir menta ha kani ka powerlifting ki dei ban benar kam be ya ki sundat ka bangi ka ki sundat ki uniform ba bolo ki no chukchung jogo megle nadu non tribal ne nadu ki khasi ka jantia bhoi borkhat ka baj ki bakatu bi po meglia ki dei ban shimta be ni khat borkhat ban shimta ni ka polything ka bandam haka arkhanda tre homesning ti nakane register hila ban register online buat ka jingbu online ni bu last date haru ka arsu sautari job benai march tak ini disu ini register what mission ya kan register mission sunspa kan itu registration sunspa bang lada kita kata ni mau wa ki compulsory bikin register online dan madar ki kena ki bom le GP ni kunta apa hari gila berwan hak tu kelas dia tu tangwa dala itu ke bahwa bikin register online dan pakar sub yang ini kena punya pakar keluar ke kam buat kena support hak ka event hak tu sendiri ini free lunch free breakfast antara mengikutan kas-kas ini kita ada di sini penyaji perempuan asal akan ini kita punya ada third collective sisi apa boleh introduce kita catch yang power semua apalagi kita demi yang kena berangkat hikai itu banyak bukan hikai itu dites lagi ada supportnya kita sekolah apa ini ayo itu biasa seperti yang jadi saya coba cakap sekarang juga kalau menurut saya ini kawan orang tadi introduce ke sports in school mengimpedi hanya for making actually itu lah bagi physical education but people teacher but then kalau ini kena even bagi kira ke sports kami yang itu terus betul apalagi bahkan dah lahir asal makan sup IT dengan training pada tahun train lahir tahun kami harus dan yang beliau ikhna dan kami introduce ini institusi nama lagi sekolah pemikirnya. Jadi apalagi punya success ya pemikirnya itu apa ini institusi pemikirnya dan we are di sekolah yang tahu nanti itu qualified. Jadi kalau justru di sekolah di sekolah kita lebih institusi ini. But sisa dan kompetisi hanya sebagai dan kami beliau ikhna dan kita berkata sudah I berkata ke Indonesia jadi pakai sports kena di berkali-kali. Nah, dan ini orang ada hari ini perform besi kena kena orang muda jadi kena ni nam thai pemikirnya jadi nabar kio pakai sports tadi mesti berkelas level. Pemikir mata master ini ada plus dan show kita juga ini medal sampai medal setiap. Baik kalau saya jadi seorang mereka hari ini juga kita disiplin di bawah kaji kawan saya sedih. Nanti si orang akan terangkan bagi introduce ke sports in school. Dikatakan apa masuk, aja untuk si wanita education department dan sport department. Boleh namun datang ke powerlifting, nanti kibun tidak di disiplin. But bagaimana kerja karena manusia kini kita high project game bagi low project game.
Makidoy di high budget game si kung nonton high budget game si kung kapag bodybuilding si bagi lo budget game na uji di chess atau di athletics bagi belum apa uji kata kata dalam itu kan boleh ya lawan yo kita di pria seperti di sisi masuk mungkin ini yang organik gajing yang semua dengan bagus lengkap ini game của Arsenal là tao trong cái chuyện quan trọng national game snap và national game của mình khai chúng thành ra những cái Arsenal bị gạt trong cái cái kata alternative cái substitute untuk cái atlet pada lupa kata kata training cái beberapa hal perkhidmatan dan speaking itu juga begitu jadi memang perlu ada district competition kan bagi itu belajar terkait dengan satu pembangunan data perlu mesin But the same nanti baru perlu ke sebuah karena prepare ya.